ne-corona ulala nabangibani mithandazo yethu kuyi ngabayifika ingani hlala sizibuza lo mbuzo siphendula ingani dala sithandaza qenqelekile neveki zethu sheshe siyaphendeka ngoku awuhlabeki taba ngentaba sizihambile nqula wena banye bethu befastile bebisa wena mara njengomfundo ngenalwazi aphenduli wena what a disappointment kaloku sithembe wena mhlaba wonke jikelele akekho fana nawe even no-doctor ngeke sibalinganise nawe sibulele uRamaphosa ngo-introduce i-lockdown afale indawo ngendawo nisho even itown wena hlamba izandla then uhlalele nje ekhaya ungaqala bemnyama fosho kuzagqibela ukhaya thina masihlale ethembeni sime kancane ngokhaya sisidolo ukotyekalo sihlalele nje ekhaya singazilibali imask xa siphumele ebantwini sanitizer tsotsi before ungene ebantwini